Kalamazoo risimu vito ra risimu mingisero mugana lona FM nhlekani Afrika Dzonga nhlekani mingisero mugana lona FM kolonga ningisela uriko eka nhlekani lo hihlanganile nakambe mina na wena ku ri musumbunuko wa kahle mingisero mina siku i ra vu 20 ra n'hweti leyi ya Mudyaxihi mina magidi 20 ntsevu mina ni khalanga Pet Mathebula ni wa risimati wa jimo xitlangwa xingiritano wa jaja na makonela wa ndandazi aku amukela mingisero me kolonga ningisela uriko Gauteng Mpumalanga North West Limpopo kumbe weneni kumaka i-audio streaming ya mugana lona na fm.co.za aku ri njhani ku hela ka vhiki aku ri kahle ku hela ka vhiki ka mikitsikitsi ka mphensa ka swilo swo hambanahambana leswi vanhu a va ri eka swo ku katsa na leswi swa ku ri tatana Julius Mkhwanazi na vo va hetelele va khomiwa mi ta tsundzuka tatana Julius Mkhwanazi van'wana va lava hehliwaka hi timhaka ta ku va kha va tirhisana na swigevenga loko va ri eka vurhangeri bya xiphorisa kumbe vurhangeri bya maphorisa ya ka masipala wa Ekurhuleni hi ndlela yeleyo ku na swihehlo swo tala leswi swi fambelanaka na vona va hetelela va khomiwa hi ndlela yeleyo kambe ke yin'wana mhaka leyi nga hetelela yi va koho i ku va wun'wana wa va lieutenant kahlekahle ku ri mukhomishinara wa maphorisa xifundzenikulu xa Mpumalanga a hetelela a yimisiwa antirhweni loyi a nga yimisiwa antirhweni a kha a vulavula na vateki va mahungu a kha kombisa swilo hi ku hambanahambana ka swoho leswi ku ya hi yena a vona ku ngeta swi fambi kahle eka mafambisele ya timhaka ta maphorisa hi ndlela yeleyo mavulavulelo yalawo mingisero mugana lona FM ya endle leswaku vanhu va sungula ku tivutisa ku kahle hi loko hi ri ka xiyimo xa njhani hi ndlela yeleyo ngopfu loko ka ku langutiwa ka timhaka ta ku mukhomishinara la nga yimisiwa entirhweni Lieutenant General Jeffrey Manamela u kombise swihehlo swo tala swinene leswi swihehlo swa koho swi fambaka ka timhaka ta mafambisele ya ndzawulo kumbe ya mafambisele hi tlhelo ra maphorisa hi ndlela yeleyo se timhaka leti mingisero mugana lona FM ti va ku ti kha ti langutiwile loko hi kha hi vulavula hi laha swilo swi fambaka akoho eka nhlekani lowu se hi ta va kha hi bula na tatana Mphonkwinika kusuka ka Iputsa hi bula na vona hi twa ku va ri yini loko xiyimo xi te tani n'wangulo wa vona wu ri yini eka timhaka leti ti fambelanaka na swihehlo leswi swi tisiweke hi Lieutenant General Jeffrey Manamela i tlhandla kambirhi ta tlhela va ku ta twa nakambe ku ri timhaka leti ta ku khomiwa ka vanhu vo fana na va Julius Mkhwanazi swi va swi kha swi vula yini eka vona tanihi nhlangano wa vatirhi wo yimela maphorisa hi ndlela yaleyo kasi tin'wana ta timhaka leti hi nga ta va ka hi ti languta hi ta tlhela va na muhleri mutivi etlhelo na timhaka ta ku lwisana na vugevenga hala ntsungeni wa awara yan'we hi ntlhanu timinete ku bele awara yan'we nhlekani walowu ka handle ka sweswo hi ta va kha hi twa wena ku hi timhaka leti ngi a wu lava ku hi bula hi toho ku nga va ku ri tinomboro i 0860 002 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 kandziyiso wolowo wu ta endla leswaku hi kota ku twa ku timhaka ta n'we ti ngani hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu kwala mi nga yingisela mi ri koho hi ndlela yeleyo un'wana mi yingisela kha ku ni vutisa ku kahle vufambisi bya mupani ku nga vo va vonaka leswaku vanhu va kuma mati a Giyani byi na ku tsakela ka ku vona ku a Giyani ku va na mati ke mina hawu kanjhani aku mati mpfhuka ya famba hi ra vumbirhi hi kho ya tolo na ku swilo leswiwani swi tala ku va kona vhiki na vhiki a ni swi tivi ku pfa ku va na nhlengeletano leyi va yi khomaka tanihi vufambisi bya masipala kusuka ka executive mayor ku ya ka municipal manager na va lava khumbekaka ti-technical services teto va tshamaka hansi va ku hi lava ku ta ku n'hweti leyi yi hela ku nga vangi na xiphiqo xa mphakelo wa mati Giyani ku pfa ku va na tinhlengeletano ta muxaka wolowo hi ku loko mi yingisela zatana tlhelo ri swi komba ku i rhavi ra xivuyevuye xitsanana Giyani ku hamata se a hi tivi ku nga va swi kha swi vula yini sweswo mi yingiseriwa mina se nomboro yaleyo 0860 002 a hi kandziyisi rito ka 065 744 3911 nokora ku ya Afrika wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM makombandela nhleka hello sina vaxumi eGiyani aye papa ni nge tswaki n'hweti leyiwani ya Mudyaxihi ya Dzivamisoko loko ni ka ni nga yingisangi leswi yi ta ka yi nga heli kahle na ku yingisa mhaka ya swibamu swibamu leswi va nga na swona vanhu a swi antswi swi sala makaya ke swi tshama swi sefeni loko va ri ku dirayivha ka timovha hi ku loko se swi ngisa leswi swibamu swi nga swona sweswi
swi siya vana va khome hi gome ene swa vavisa. Loko mo languta eka nandzu lowuwani a ni yingisele loko ka mi jekajekisana hi wa mitlhanu hi leswi nga humelela le East London eka nandzu wa nkulukumba Malema. Mi karhi mi ku siya vhuma loko va ka va hlahluva va lava a va kumeka va nghena moyeni. Timhaka ta milandzu leyi nga hundza loko vulavula Majistarata Olivier wa Regional Court ya le East London a ti n'wi bohi ta ti-mitigation kumbe ti-case leti nga hundza ku ti tirhisa ku tlula mpimo. Kambe swi na xiave swi leswaku ni grade wina no sungula ku ndla nandzu kumbe ku na state versus case ya 1980 khumba ku Pat Khalanga ya volume number mani kumbe ku na case ya Peluka ya lembe ro karhi. Kambe loko Majistarata a ya teka xiboho u languta leswi nga tisiwa hi muchuchisi wa mfumo hi Lovengesiza a nga ku hlaseriweni namuntlha. A tlhela languta na swe leswiya swa valava a va yimelela nkulukumba Malema. Se a ya endla yini a teka xiboho hi merit of the case. Se hi nga vuli ku state versus Pat Khalanga wele kwini wele purasi ra ka Manghena swi fanele ku gweva ka luya Olivier a ku fanele ku fambelana na leswiya i ti-case leti vanhu va ngo lo ti tabuleta ku a fane a landzelela koho va yimelela munhu. Xa vumbirhi loko ka va vulavula vhiki leri nga hela mhaka ya Christian liya ya ku duvula leyi vana va nga duvula leyi i masocha ya MK a swi nga ri nawini hambi ku ri vona va South African Communist Party veti a hi hloniphiwa kahle va swi arile. Hikokwalaho swi swa 1993 swi endleke hi 19 ta April ku te ku tandliwa Act 60 ya 2000 a ku endleriwa yini ku lawula matirhisele ya swibamu. Xin'wana ka sweswo loko mi vona swilo vanhu va duvula swilahlo swa ku lahliwa ku vanhu kun'wana la ku duvuriwaka a hi teni ka Africa wa vulavula hi pfule milandzu lava va ka AfriForum va yimela swilo swa vona va tirhisa tibajeti ta vona loko va pfule nandzu va pfulela nkulukumba Malema va na forum mantsandzuxa va ra Pete Peluka Chingari na whoever a hi ndleni ti-forum ta hina leti na hina loko hi vona swilo hi nga ta pota a va pota swa mani na mani hi nga ta famba hi va pumba ku why ku ve ku ri na loyi a hoxiwe gojini ra tiyinini kumbe endzeni ka bokisi ku va nga ndlangi nchumu. Xo hetelela maphorisa ngopfungopfu masocha ya mfumo hi wona ya duvulaka leswi hi nge i 21 gun salute hi vona ntsena lava duvulaka hi ku ya Act 60 ya 2000 a swi pfumeleriwi. That's why mi vona loko mupresidente a pfula swona kumbe state of the nation address va duvula. Se ku ri kumba Malema lava nga vulavuleni va ra Peter Lohosi i wa ri xirho xa Parlamente hi mhaka ya yini u ya ku apileni high court ene leswiya va nga vona ka conviction swilo swimbirhi conviction na sentence. Lava va high court i ti-judge tinharhu va nga swi teka va swi lahlela kule swa mani swa Olivier ku luya wo va ka regional court va cinca xigwevo loko va swi kota va tlhela va cinca yini xigwevo lexiya va xi cincana xikan'we na nandzu lowu ya conviction and sentence kumbe va swi ngetela. Kambe laha hi ya kona ka appeal court ya high court ku ri kumba Malema va fanele va hakela ti-branch ne le ka Supreme Court loko va ya i ti-5 judges va hakela ti-branches ne le ka Constitutional Court ku tshama ti-11 judges leyi ku katsa na Maya tanihi Chief Justice na xandla xa yena. 50 million leyi va nga yi spenda ku ri kumba ya Malema ya phati ku hlaya ka Floyd Shivambu kusuka hi 2018 timali leti va nga ta ti hakeletela laha ka swilo leswi ni nga swi hlayela swa tikhoto ta 5 judges 3 judges 11 judges yi ta va ti ka ti huma kwini exikhwame xa vandla. Kasi swi kahle hi tlhela hi tiva leswi loko va goya va mina Peluka ni tshama ni ya khoto Randburg ni voniwe nandzu vele tanihi phorisa u fanele nga tekangi movha Peluka i ya patwini i endla nghozi leyi i nga yendla. Se va nge tshiki magistrate kumbe judge ku hlamusela ku Malema i role model 1 2 Malema i murhangeri wa phati leyi nga yikulu tikweni. Malema a wu fanele va na vutihlamuleri tanihi ku i membara ya Parlamente. Hi nga vuli ku ta va na nawu wa Peluka na wa mani na wa Pete hi kanganyisa vanhu va famba hi tindlela to ka ti nga ri kahle va onha milawu. Se na ku tenga sivara loko mi hlangana na milandzu mata ka mina mi tenga handle ka court a swi bohi ku ya yima boxing out of court swi ndla mali yi hansi ku tlula ku felela 100 very out of court settlement yi ndla ku swi olova
na mali loko yi hakeriwa a ya ha fani na loko mi kha mi felela ku felela hi leswiya swo swilo khe swi vona a swi le ku fambeni i ku sindzisa kahle kahle a hi mukeleni n'wana mingiseri lo nhlekani hayi minjhani botheka vutomi ni pfukeni wena minjhani ni pfukini bot i reni khaizini kwala babangu a na ku pfuniwa mani ixi ni karata hi mati ma fikaka xikolweni va nga endla boholi va hetelela va nga yi pfali lani mati lama ma nghena a jarideni ra mina ma ni onhela lani ma lava ku wisana tiyindlu loko ni ya ni ya va ripotela va ni byela ku ri va yi ripotini ka sakhete loko ko humelela swin'wana kwala jarideni ra wena va ta swi vona va ta endlisa ku yini a swi tekangi masiku mambirhi nsati wa mina a ya rheta kwala hi mati lama mahlanga si maka kwalaya a tshoveka voko ivi ni ya ni ya ripota futhi va ku hi ta yi ripota sakhete ku fikela sweswiwani sweswo i 2 months botheta a ku tshama ku va na wun'we we ri xikolweni nga ta ka mina a lava ku tiva ku ri nsati wa wena i njhani sweswo a nga a va hi mati lama hina ku hava na wun'we loko ni ya ripota ka mukhanselara i byela ku a nga swi tivi yeni ta ndlisa ku yini ni n'wi vutisa ku ni nga pfunekisa ku yini loko we mukhanselara a ku a ho vona ku hi nga ya kwini se mi ni hleketa ni tlhela ni ta ka botheta ku mi nga ni pfuna ku ni nga sisa ku yini loko ni ringeta ku hlamusela ncini a ni ku ni le sekhetele va vulavulaka hi yona a ni na ku tiva botheta va ku ni nga va poyini loko a ni mi poyina ni mi hembeni a ni tshama ni va na milandzu se a ni kombela ku pfuna mi tshama kwini a baba mi tshama kwini a babangu a mi ta tshama mi ta giyana ni tshame ni ta botheta okay na ku na xiphiqo ke ta yi teka nomboro ya n'wina kwala na muhumelerisi hi ta kota ku vona ku yisa ku yini mahlweni na mhaka yaleyo i ku i ka vula loko ku ve xikolo miri xikolo xi le kwihi xi kwala kusuhi na muti wa n'wina kwala babangu a ni ta endla hi kona ni ku vona namuntlha ni twa ku kahle kahle ka endleka yini a ni fanele munhu ta hi kona botheta khale va ni pfuna ve ri ku nsati wa mi bya tshoveka voko botheta hi wona mati malama se ri tshunguriwile voko i fake bandichi na sweswiwani mina ni n'wi hlamusaka botheta ni ta ku xin'wana na xin'wana na vana vambirhi ni vula va yile xibedhlele va ya vekeriwa lexiya xa ku komba la ri nga tshoveka ku ri kota ku lulamiseka i yini ro sungula va n'wi faka semente a ta tlhelela va n'wi susa leya semente va faka yin'wana okay sa swi se hola a nga se hola tlhelele kona namuntlha okay no ku na timhaka siyani tinomboro ta n'wina kwala na ncinda ni ta endla hi kona loko ni tlhelela polokwana namuntlha kwala na xikolweni xexo ni vona ku xiphiqo xa n'wina ku nga va ku ri yini ni khenseli boto wa mina swona enko mativa lexi xi ni vavaku i ku loko ku ri ku ntiyiso leswi a swi vulaka ku mukhanselara a nga swi tivi ta ndla yini then swi vula ku vanhu lava hi va tekaka tanihi makhanselara a va swi tivi ku va ndla yini hi ku khanselara i mfumo lowu nga kusuhi na vaaki se swi vula ku loko a ri mukhanselara wa swi tiva ku na mukhanselara la tirhanaka na timhaka ta swa rihanyo ka na mina sweswi na swi tiva ku mmc la tirhanaka na timhaka ta swa swikolo na hinkwaswo lesiya i mmc basani xivambo ni vulaka mupani masvo se swi swa muxaka wolowo i vuxaka loko i ze va mukhanselara wa swi tiva ku mmc la tirhanaka na timhaka ta social securities kumbe timhaka ta vaaki i mani ka masipala wa n'wina se ivi hlamula munhu i ku a ni tivi ku ni ta ndla yini i ni mukhanselara i ri we mfumo wa kona se swi vula ku a mi swi tivi ku mi kahlekahle loko va ku mi rhangela ku ndla yini ku tisa ti-project va ku hayi se ku ri ku khuleriweni hala mandhaveni mi rhangela vaaki lava mi nga ta kota ku va byela ku leswiwani a hi swona leswiwani hi swona leswiwani a swi ndlisiwi leswiwani swi ndlisiwa leswi hi n'we varhangeri va koho phela swontswo swo mukhanselara swi suka hi titlhelela kwale vuhosini hi ku a vuhosini a va ta va sweswi va va pfuniniwa va ta va teke va vitane va xikulu komiti a va ta va swi fikise sekhete sweswi a hi ta vulavula leswi swiphiqo swi nga le ku ndlekeni swi nga ri ku ndlekeni vakhanselara va pfuni nchumu i mani mukhanselara wa le baba wo byela muaki ku a ni tivi ni ta ndla yini kasi loko vakhanselara va nghenisiwa ntirhweni va ndliwa leswi va nge ri i induction mi byeriwa ku mi ya tirha leswi na leswi tanihi mukhanselara kasi mi va mi kha mi tirha yini phela swi fana na loko munhu a ta a ri ka dokodela a fika ka dokodela a fika ku ni twa ku vava
ivi dokodela ku ntita na njhani i teka a lava ku tshunguriwa a lava ku hanya i vanhu vo ka hi leswo loko a no fana ni mi nyika switsundzuxo va ka hina a hi vanhu vo va vhota valavo vo va nga swi tivi ku va mi pfuna njhani no vula loko ri ku ntiyiso leswi mi yingiseri a vulaka swona swi nga endleka kha hemba na swo phela swa hlupha i kuma nga hemba mukhanseleri wa vanhu a ti hayi a hi ndleleni leswi na leswi na leswi va nga lava ku endla swona va lava ku ya ka khalanga se swa endleka mi kuma ku va le ku hembeni kambe loko ri nga va hembi then swi vula ku ni khomisiwa tingana hi mukhanseleri wa kona wo byela muaki ku a ni tivi ku ni fanele ni endla yini hi kumeni van'wana ncindani yingiseleni kona ku afrika wa vulavula le ka Munghana Lonene FM 23 ntsena ku bila wara ya 12 nakona ku afrika wa vulavula hi ku haxela wona tweak suka studio 1 le Masingita Mall again amkeleni n'wana mingiseri Nhlekani Buthet. Yes baba. Hayi na mitwa man. Hey ahibe ki loka mani supporta ka hinkwaswo leswi ni kha swi vulavula hi wantshwa. Mina ni khomele yo babembele. Mi in operation speaker. Mi in operation Mangalani. Vola Mangalani. Leyi va ngere ku yindeni mapore. Ya ni la ai vulavuleni yona. Yeah. Ya Buthet. Operation Mangalani yi vangiwa hikwalaho ka ku maphorisa ya Xikwembu va nga swi tivi ku va ta endla yini loko va ripoteriwa ti-case hi ku hala va threateniwa hey loko lawo nghena hi fambile ene va kona lava nga hi siya entsandza vahlayi ya se va ze va ba operation Mangalani va kha va ta ma swi vona ku se Mpumalanga hi vulavuri va ta Gauteng va ta Northern Cape moni nga hlayi ti-province ti-9 masiku kambe hikokwalaho ka yini mi ku va ta ma vona va le Mpumalanga va ta Northern mi nga vuli nchumu hi Limpopo mi yove mi yi tlula mata Limpopo ni yi tlulela yini hi tlulela hikuva va Limpopo a va tiyimisela hi hi vona lava nga khoma front line yo stopa illegal immigration mara a va endli nchumu loko mo swi langutisa ku kumela yini buti yale a ni nge yi hlayi a tivi na ku ni nga yi hlaya ni Limpopo ku fika ka service delivery in terms of policing it's almost zero se mi ehla ku vanhu lava nge le ku tirheni hi matimba maphorisa lava nge le kaya ka yini va khoma vanhu va ya hala na hala n'wina mi ri i zero a va tati xandla Buthet ni vulavula ti-stats mina ni vulavula xihuwana ni swi teka kahle a va tati na xandla hi ngo vulavula hi makwerhu record spokespersonship ntsena loko mo byela ti-successes ta le Limpopo phela success loko hi hlaya a xiphoriseni a hi hlayi ku khoma Buthet hi hlaya ku khoma munhu a tlha convicta ku khoma munhu a tlha huma mnduka wu pfuna nchumu ya so hi leswi Mpumalanga se yi vulavureni ve le kuteni that's why ni nga yi hlayi a ni hlamula xivutiso xa n'wina ya kambe loko mi langutini mi vona ongeti hi fike njhani la ka xiyimo lexiwani swi nga va swi vula ku maphorisa lava va nga tiyimisela ku tirha lava khomiwaka mavoko ku va tirha a va swi tivi ku va fanele va ya rila kwihi va ta rilela kwihi phela na commissioner Mkhwanazi ne ku ze va ze loko va vulavula leswi va nga swi vulavula a va nga ha tivi ku va ta kwihi ka platform ivi commissioner Masimula va va byela ku wena iwe provincial commissioner ya yini ya KZN i fana na ku iwe national commissioner ya KZN loko KZN a ku ri state on its own mina ni nge ku aleli ku i va na press conference hi leswi nga humelela se hi swo sweswo swi vula ku va fanele va va ka media ku ri no va yi kota ku address yi swi vule kahle njhani Piluka loko a mi lo va twa layi masta hina hi nga haleni masta hi le kwini hi le PWV Gauteng Buthet mina na attend inkosi ya vanhu lava tibyela ku hi vona ma comrades ya ANC hi ku mi ya twa jamu ska ku out of nothing and surely loko buwa 21 gun salute in military funeral ya phorisa kumbe socha not even a traffic officer mara laniwani na swi vona ku ku lo leswi njhani Buthet ka duvuriwa
mi xonele Limpopo swin'wana swa humelela kwale hambiloko ni nga ri na vutivi byo helela va suka va duvula for yini ku munhu i nandza ANC loko leswi va nge i military funeral hi la ku duvuriwaka swibanga se mi byeleni i mani la enforceaka va ri kona maphorisa sweswi va pfuniwa na hi masocha a Gauteng le Western Cape a ke endliwi nchumu hi le ka solid state good pet la ku hanya maxitaxi lexi a ve nge autopilot loko aeroplane ti hahisa hi yoxe ti fambela ya le na leyi nga ri na direction leswi humelelaka in South Africa a va kha va hi bleka Geneva Convention yi tirhela South Africa ntsena yo fane yi rhwala swirhwala swa misava hinkwayo ku vona va vulavula hi Geneva Convention a ku na matiko na rin'we leri Geneva Convention yi va khoma responsible ro va ro xetikeleriwana aka United Nations out of 196 countries good pet Nemetrin I can sustain kensel boto mina kensel yusha so mixer umgan lona FM ay tunuk mangam saba awra yang wet yatawa imse kwenin cheka la ahisukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona so mixer umgan lona FM komandela 0860002543 ekutesala wona chick suka studio 1 ile masingita mo again ile nga kona kai sana mutla kai ta yi ilesoko ximumu xi ta hela loko swi te yini makaini ximumu xi ta hela loko swi te yini kambe hambiswiritano loko a vulavula hi timhaka ta ku hela ka ximumu kahle timhaka leti ta ku kombetela na tintewu na maphorisa na hinkwaswo leswi swi ta hela loko ku endleke yini ke hi lava ku bula na va ipusa hi bula na vona laha hi lava ku twa ku xana matitwelo ya vo hi wahi loko se maphorisa ku sungule Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi hi siku ra vutsevu ra n'hweti leyi ya Mawuwani n'waxemu ivi loko va sungula ivi swi hetelela swi hi fikisa kwala hi nga koho sweswiwani kambe ke loko ha ku mati mantsongo ku ta lava va ku sungulaka sweswi Lieutenant General Manamela se la ku ta twa ku kahle loko xiyimo xi te tani swi vula yini leswiwani hi ndlela yaleyo se mhaka leyi lava ku yi landzelela ku ya mahlweni loko hi kha hi bula na tatana Mpho Nkwenika tatana Nkwenika Nhlekani mi amukerile laha hi le ka Munghana Lona FM Nhlekani Nhlekani good pet na le ka vayingiseri va Munghana Lona kumbexani a hi sunguleni la ka timhaka ta mbulavulo lowu nga tisiwa tolo hi un'wana wa khale ka vatirhi va ndzawulo ya maphorisa loyi a nga yimisiwa ntirhweni mukhomixinara Mpumalanga Lieutenant General Daphne Manamela kahle loko mi kote ku landzelela xitori lexiya nako loko mi xi landzelerile va vilerisa hi yini ngopfu General Manamela hi ze hi va yimelela ka case leyiwani malembe lawa hundzeke General Manamela va ze va hehliwa hi timhaka ta ku va tirhise mali ya T-Club hi ndlela leyi nga lunghanga ma swi tiva ku xiphorisa lava nga na matimba va fika va hlohlotela vanhu lava va risaku va ku jikela va ku vete hi humesa R20 va humesa swiyini sweswiya so ku kombeta ku case ya vona nga tiyangi ku ya kwihi va te loko va endleriwa mhaka leyi vitanaku it's a review ya case ya vona leyo suspendiwa ivi va humelela a swi endleka hi 2023 loko va humelerise sweswo Masemula general lava nga koho sweswi va tlherisela milandzu yin'wanyani yo tlula leyi a va hehliwa hi yona ivi va suspendiwa so aka case ya vona ya suspension yo sungula va tsandzekile ku vuyela a court ku yi a hlula ra vumbirhi ivi ku va na ya vumbirhi case leyi vona vinyi va ngo yisa court va ku ni lava ku va na leswi va ngo i restorative justice ya leswi humeleke aka mina yaleyo case yi va hlurile hambi loko se yi va hlula General Masemula va swi tiva kahle ku i fanele ku endliwa board of inquiry a va yi endlangi board of inquiry for malembe fika manharhu so sweswiwani General Manamela va fanele va ya kaya hi June contract ya ya hela okay leswi yi helaku va nyikiwa papila ku hi May va fanele va ya humelela aka board of inquiry mhaka yaleyo kutse se loko va kha va vulavula leswi va nge le ku swi vulavuleni van'wani va hleri ve ri leswi va nga le ku mi byeleni swona n'wina vateki va mahungu a hi swona leswi swi nga va yimisa ntirhweni
loko ve i ntiyiso swoswoleswo hikokwalaho ka yini va fanele va hi byela leswi swi nga ri ku swona swi nga va yimisa ntirhweni va tshika ku hi byela leswi swi nga swoho swi nga va yimisa ntirhweni ya va toloverile ku vulavula mavunwa vanhu lavaya mara hi ta swi vona ma va vona leswi va nga swi hlaya a ni va teri xivi swo karhi ku na case number yo karhi swo karhi swi nga humelela ku na case number yo karhi mali leyi loko ku na statement xa n'wana loyi a nga a tirhisiwa so loko ku vona swilo leswi va swi endlanga a va va pfuni general ma vona va va nyiketa team leyi nga ta investigate timhaka leti va ti hehlaka aka vona hiko hi nga ta swi vona swa ntiyiso hina a va tiva vanhu lava hi swi vonile leswi va ri la ku swona general Maname hi swi vonile kambe swi vula yini leswi hi ndzawulo yo hi yoxe hi ku angarhela ya maphorisa ku un'wana yimi hala vula leswi un'wana yimi hala vula leswi a hi swona leswiya swa all things fall apart va vona ximumu leswi swi nga te tani se ku laveka xika manje leswi hina hi swi lava ku swi humelela i ku a ku ve na reset a ku ve na reset ya xiphorisa a swi sunguri ahansi loko mo languta laha henhla sweswiwani okay mase mulangono nghena mundzuku okay swi sisitisiwile manje i fanele a ya court mundzuku ku na possibility ya ku president a nga no va ka tlhela and then a hansi ka vona deputy national commissioner loyi ve nge i CP a nga kona i le tlhela loyi a nga le kusuhani na yehe sweswiwani ve nge i musikisi na ye i na ti-case ta yena then loko mi languta lava va actaku laha Dimpane na Nkhuwa u na problem ta yena mali leyi va lwelaku hi yona leyi ya vo 360 something million leyi ya vo Cape Matlala hi yena end user ku hafanafana swi hlamulela and then lava va ngo Dimpane lava tirhaka hi mali mi nge swi koti ku humesa munhu a khomaka mali mi ya languteka kun'wanyana ntivo wa yena kumbe ntokoto wa yena wu le ka mali a wu le ka policing na leswi swi vitaka ti-operation mavo so loko mi languta structure hinkwaxo xa xiphorisa sweswi a ku na nchumu xi nga sala ku sele vo Mkhwanazi na loko mi twa ku Mkhwanazi vuyile va n'wi vekela ku ta va national coordinator project leyiwani ya organized crime sweswi swi nga te taniya a zi hi vulavula nchumu hi ku hi ya nga sala sweswi a ka ha ri na nchumu lexi nga kona a ni xi na so i ntlingo wukulukumba swinene aka vaakatiko wa Afrika-Dzonga but hi na ntshembo lowu heleleke leswaku minister wa maphorisa Khatshaliya na president swilo leswi ni swi vulavulaka va swi tiva na ku va tatisa resolution ka swona van'wani veri eka lieutenant general Daphne Manamela na lieutenant general Nhlanhla Mkhwanazi havumbirhi ka vona loko va kha va vulavula na vateki va mahungu a va vulavuli va ri ka ndhawu yo fana lowun'wana i vulavula a ri ha leswi va a nga le ku yimiseriweni ntirhweni swona lowun'wana i vulavula a yimisiwe entirhweni xana swa vulavula swi swa muxaka wolowo ku va va vulavula loko se va yimisiwe ntirhweni swa hoxa xandla ka ntikelo wa leswi hehlo leswi va swi tisaka kumbe leswi va swi vulaka swi na ntikelo mahashe hi ku a ni va la ta ringeta ku va ku Manamela hayi wena se u dyohile wena hayi ku na leswi va ku hetaka swona u nga ze vulavula nchumu loko general Mkhwanazi a nga zanga a humela rivaleni swi vula ku na ya ta va suspendiwile loko mi tsundzuka timhaka ta J50 warrant of arrest leyi va nge te va IDEC va ya ku hi endlela yo tlhariha na ku va a tiva ku vona leswi humelaka kwa xiphoriseni kumbe ku no tshama ni le khombyeni a ku fi wafa phela na yena Mkhwanazi a yo saleliwa hi tin'hweti to ka ti nga ri tingani ku a kota ku ya ti tshamela kahle ivi se a ku okay ni fanele ni tshama ni miyela ni tshika swilo swi ri so hayi kona swa antswa hi ta hlangana mahlweni i xivindzi va ve na xivindzi va humelela kambe manana lieutenant general Manamela a va na swona swivindzi hi ku discipline ya xiphoriseni yi karhata ngopfu Boetpet ya karhata discipline ya xiphoriseni na loko u ri right va ta ku byela ku na ti-channels u fanele u landzelela ti-channels letiya va veketele swilo hinkwaswo swi fanele ku swi ni tlhavela loko mahlweko hinkwawo a kwala ndzeni ka channel ya so manana Daphne yi va tsandzile va nghena ndzeni ka channel se sweswiwani hi le xitori loko ku a va ri na case lava maphorisa why va yimele ku va nga n'wi yisa aka board of inquiry va ya va ya lavisisa swihehlo swa yena why va yimele ku a tshama malembe va lama manharhu ku ya ondla sweswi loko se kontraka ya yena yi hela va kota ku famba ya kahle hi ku i horile mali ya yena hinkwayo loko a heta ku hola mali ya yena hinkwayo loko n'hweti ya June yi fika u ya kuma mali ya yena hinkwayo ya pension
a ku na nchumu loyi a lahlekeriweke hi swilo leswi va swi endlaka vanhu lavawani i mfumo i vaakatiko va Afrika-Dzonga. se swi vulaka ku loko va kha va vekeriwa tlhelo hi ku ntiwa ka va henhla milandzu yo tala ngopfu leswi swi nga hetelaka swi pfuxa hoyihoyi yikulu loko ku kha ku vekeriwa tlhelo ku va kha ku lava ku fikeleriwa yini ku va kha ku fikeleriwa leswi va lavaka ku fikelela swona va lava va veka ku tlhelo. Minister wa maphorisa wo sungula lavawani General Qed hi vona muhlosi wa tinyarhi letiwani hi vona n'winyi wa switori hinkwaswo. Loko mo languta General Masemula a nge endli nchumu loko nkulukumba lava va nga vulangu yendla swo karhi. Loko mo twisisa xitori xa manana Lieutenant General Manamela va ta mi byela ku munhu loyi a nga endlaku ni vanhu lomu ni nga kona namuntlha i minister wa maphorisa. Ende loko minister wa maphorisa or wena Masemula hi leswi fanele ku endla swona Masemula ku hale xa nga endlaku swona hi ku hina hi twisisi ku loko mo langutisa xitori xa manana Manamela xi humelela Masemula a nga se va national commission wa maphorisa kambe loko se a fika yena a nghena la i ya mahlweni na ku kandziyisa ku endla swo leswaku General Manamela a nga vuya ntirhweni i ncini lexi endla ku endla so because leswi swi humeleleke u swi kume kwala yena a hi leswi endliweke hi yena swi vula ku u ya mahlweni na leswi a nga swi kuma aka minister ngo yena mahlweni na swona. Loko mi vona a vulavula timhaka leto tala letiya a vulavulaka hi tona i ringeta ku mi hlamusela ku leswi ni vulaka swona na minister wa maphorisa hi leswiwa hi xo xivangelo hinkwaswo leswi vo ngo meni fanele ni ya khoma vanhu va nga ri na milandzu va teketa tidokete ti susiwa ndhawini yo karhi ndhawani ku ti nga tirhiwi loko a vulavula vanhu va crime intelligence va vekeriwe kwani vanhu inani va ti-hawks va vekiwa kusuwa na yena manana loyi a pfuka a teka position liya hi 2021 i na 5 years yi hela sweswi June mani loyi matimba ya yena hinkwawo yo rhana province liya na namuntlha sweswi ni vulavulaka na n'wina a ma se vuyisiwa a ha ri Pitori kambe constitution ya nawu a yi pfumeli yi ri national commissioner i fanele a appointa munhu loyi a nga na vuswikoti ni ntokoto a nga basa ku basela ku tirhela vaakatiko va Afrika-Dzonga aka xiyenge lexiya kumbe aka department liya va pfumelana nini na tipolitiki na n'wana tipolitiki so loko a za nghena tshama la yena budget ya yena wa yi nikiwa u fanele matirhiselo ya yona budget ya yena kambe sweswi a va n'wi tekele everything swi le Pitori. Kambe swi onhake kwihi tatana Nkwinika hi ku mina na n'wina hi vulavula na nkama wolowo ma ha ri halaya hi vulavula hi timhaka ta ku mukhomishinara ku fanele ku va munhu loyi a nga kulela kwala ndzeni a tivaka swilo leswiya swa ku mi teka munhu a suka hi n'weya mi swi vurisa sweswi kambe ku loko ngheni nchumu hi mina Butpet sweswiwani hi na vuxokoxoko lebyi heleleke leswaku a ku nga ri timhaka ta ku vuswikoti bya national commission lebyiya a ku ri timhaka ta ku nghenelela ka van'watipolitiki ku va kota ku endla leswi vona va lava ku endla swona. Loko mo languta report ya General Masemula ya loyi Manamela yi komba kahle leswaku a ku ri na tipolitiki leti ti nga nghenelela aka ntirho wa yena so loko mo languta vanhu vambirhi Manamela na Mkhwana va lave ku fana ti-characteristics ta vona ta fana a va pfumeli ku byeriwa ku va endla xilo lexi xo ka xi nga ri nawini ende va fela swona a hi hetiseleni tatana Nkwinika leswi lavekaka i ntirhisano exikarhi ka vaaki na maphorisa ku lwisana na vugevenga kambe loko ku ka ku namuntlha ku pfuka loyi a vula leswi mindzuku ku pfuka loyi a vula leswiya swi ya kwihi ka ntirhisano lowu languteriweke ka xikarhi ka maphorisa na vaaki na ku lwisana na vugevenga lebyi hi lava ku lwisana na byona laha tikweni. Hina hi tsalele xipikara xa palamende ku a swi endleki ad hoc committee nga heta ntirho wa yona hina va ti-union a ni swi tivi lavan'wana loko a va swi lava ngo no tshika hina va ka na ku ya ka ad hoc hi la ku ya ka madlanga hi ya veka kahle swilo leswi swi nga ta pfuna president ku a swi nghenelela a kota ku pfuna ku xiphorisa xi fanele xi tshamisa ku yini hi kume nhlamulo sweswiwani va teke papila va ri yise ka yona ad hoc ya liya kumbexana hi ta vitaniwa hi ta veka timhaka letiwani a rivaleni xilo xi nga na nkoka swinene i ku a ku pfuriwi commission liya kumbe ad hoc liya kumbe hi soka commission leswaku hi ta kota ku hlamusela ku mhaka leyi a ri karhataka swinene i corruption leyi nga tumbela andzeni va yi tumbeta ehansi ka HR
loko munhu loyi a tirhaka a fanele a fambisa mali va swi vona ku maphepha ma helelangi loko a vulavula va ri a nga fanelanga a vulavula va fanele va endla yini va fanele va n'wi lavela milandzu ya le mintirhweni loko se va n'wi lavele milandzu ya le mintirhweni va n'wi cukumeta va swi vitana ku retaliation va endla leswi va swi vitana ku occupational disease i fanele i twa ku vitisa ku vava swa ntirho mara loko miya a ta vona lava nga khoma ti-department letin'wana va fanele ku va mi pfuna n'wina a va swi twisisi so hi ngo pfumelelani milandzu ya maphorisa lava nga hlongoriwa mara i khumbana na timhaka ta corruption na PDA Protected Disclosure Act loko vo pfumelela va nghena laha komi ka ta kota ku vona milandzu hinkwayo va tirhisa swilo leswiwani ku bukutela tihomu leti kokaka kambe a swo komba ku na n'hweti union a mi ta ni nga swi vekangi kahle tatani kunika a swo komba ku na n'hweti union a mi pfuni nchumu hi ku vatirhi lavawani vo va ku hluphekeni mi ri kona ti-union a ni ti-union ti na ti-objective na ti-ideology ta tona ku na van'wani va pfumelaka ku ri loko mfumo wu vulavurile a ku na nchumu lexi fanele ku xi endliwa ma ni tiva mina Buthpet ma ni tiva na vulavula loko swilo swi nga ri swona ha vulavula that's why mi tikuma lomu ni nga kona munhu kambe ni rhamba vanhu hinkwavo maphorisa hinkwavo va ka hina lava nga le ka xiphorisa namuntlha a va hi seketele mani swilo swi ta famba kahle ngopfu a va te ka hina va ta hi seketela ngopfungopfu vatukulu va gombela bya vanhu switoko swa ngungumyana a no fana ni ta khidzama ka vona mpela ni ta va byela ku tanani mi ta hi pfuna leswaku hi ta kota ku lwisa vugevenga lebyi endliwaku hi vurhangeri bya hina va iputa hi tiyimiserile ku lwela tiko ra ka hina na ku lwela vaakatiko va ka hina hi kombela ku pfuniwa ni mi twi tatana kunika khensa swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta khensile Buthpet va lava hi bula na vona lava hi bula na vona mingisero mugana FM matsalani jikelele matsalani general wa ipusa Independent Policing Union of South Africa lava hi bula na vona va kha va vulavula ngopfu va languteka timhaka ta swihehlo leswi nga andlariwa eka hi Lieutenant General Daphne Manamela lava kombisaka ku ongeti ku na swin'wana ku na rimitsu ro ka ri nga ri kahle emaphoriseni n'wameri yini hi le ka 0860 002 na ku bula na prof loko ni vuya mahungu ya misava ya awara ya n'we kambe hi nga se bula na vona Professor Mr Quiet Mavonda hi nga se bula na vona a hi sungula hi twa n'wina ku kwala mani mi nga ko hi timinete leta 10 mi angula mu ku yini nomboro hi leyi 0860 002 mi vona ngeti goji leri hi nga nghena ka roho hi ta huma ke tanihi tiko ngopfu loko kha ku langutiwa ka timhaka ta maphorisa na matirhelo ya vo na vurhangeri mi va twi va kha va xaxameta tatana nkwinika maphorisa lama va nga ka switulu swa le henhla va nge le ku tihlamuleleni leswi va hlamula leswiya leswi hinkwaswo leswi kombisaka leswaku vurhangeri bya ndzawulo liya byi le ka xiyimo xo tika swinene loko ka ku langutiwa vanhu hinkwavo lava va nge le ku susasusiweni kumbe lava nge le ku kombeteriweni hi tintiwu hi ndlela yaleyo a hi kuti wena u angula kwini ta ri teka riqingho reri na tshembisa kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka loko mina na wena hi ta va hi fambe hi laha se i nkarhi wa nhlokomhaka a hi dzikeli hi anamisa miehleketo Afrika wa vulavula ile ka mugana lona FM akoma ndlela 0860 002 a hi dzikeni va ka hina wo sungula hi lowu nihlekani Nhlekani Mfokeni Buthpet hi pfukele hi nga vona papa Mfokeni isikhulu Buthpet mina swi leswi nga vula hi suspended commissioner Daphne Manamela le Mpumalanga mara lexi xi ni karhataka ngopfu Buthpet i mhaka vanhu lava Daphne Manamela i fika vulavula nkarhi lowu kontraka ya yena yi nga ku heleni ene xin'wana mi nga rivali ku hi fome madlanga commission ya ku lavisisa matikhomelo ya maphorisa hala tlhela ad hoc committee na yona le ku tirheni kasi why hi nga nyiki a chance ka madlanga commission yi tirha ntirho wa yona va compile report Buyiseni Madlanga and then from there hi kona hi nga ta khometela vanhu lavawa hi ku loko ni chekini up to so far Buthpet ku fika munhu a hehliwa hi swihehlo swo karhi immediately i le khomweni ene madlanga commission ya ha ri ku yeni mahlweni se why hi nga yimeli ma-outcome ya madlanga final ya madlanga commission and then hi kona at least hi nga ta khometela vanhu lavawa ene xin'wana futhi xi ni karhataku Buthpet xin'wana xi ni karhataka i mhaka ya ku
un'wana na un'wana loko a vona ku wa suspendiwa kumbe nga khomekangi kahle exiphoriseni i ya vona ku maphorisa ma corrupt a hi hinkwawo maphorisa ma nga corrupt ene mina xin'wana lexi a ni la kombela vaakatiko loko vo cheka vaakatiko corruption leyi nga ku humeleleni ti-allegation leti nga ku humeleleni ti va ti ri kwele ka ti-high profile leadership kwele ka swikhulu kwaleni hina maphorisa ma hina underground vo muyeshe police station vo Giyani police station hina hi tirhisana na wona maphorisa ma hina sa la ku eja vaakatiko va South Africa ku mavarivari lama nga ku ndlekeni ma ku poyile maphorisa a hi tamatisi hinkwaro ri borisaka matamatisi hinkwawo a hi hinkwawo maphorisa ma nga corrupt a hi hinkwawo maphorisa va nga tirheleki vaakatiko hina vaakatiko a hi tirhisani na maphorisa ma hina lama hi nga na wona siku na siku lava khomiwaku a va khomiwi mara xa ku hetelela a ni kombela ku a hi nyikeni a chance madlanga commission yi finalize hi kona hi nga ta hi ya khoma vanhu botpet se mi vula ku yini mi vula ku hi marito man'wana n'wina mi vula ku one xo fana na ku khomiwa ka vanhu vo fana na va Julius Mkhwanazi a swi nga fanelangi swi ve kona ko fani Nkosi a swi nga fanelangi swi va kona Lieutenant General Daphne Manamela na va fanele va nga yangi va ya vulavula na tiko mahungu a fanele va ya ka madlanga commission kumbe ka ad hoc committee hi swo mi vulaka swona a swi fanele swi nga va kona swilo swa khomiwa ka vafana Nkosi even na Nhlanhla Mkhwanazi na Julius Mkhwanazi a swi fanele a nga khomiwanga a fanele a tshikiwini and then yi hela madlanga commission and xin'wana botpet xin'wana Vusimuzi Cat Matsala loko hikokwalaho ka yini a swi fanele swi tshikiwini hikokwalaho ka yini a swi fanele swi tshikiwini a hi fanele hi yimele finalization ya madlanga commission nga ta ni ka xikombiso botpet loko va khoma Cat Matsala ro sungula i khomiwe hi leswi attempted murder ku ringeta ku dlaya mara loko se ku tava ku ri na this ya this commission ya madlanga commission se ku ediwa ti-charge a ha ri and madlanga commission a hi se hela ma twisa botpet so that's why mina swa ni confused and vona nga ku this commission kumbe this outcome yi nge fambi kahle se mani la ku kombela ku at least madlanga commission a yi nyiki vuchance yi finalize a report yi nyika president na vona lava Soviet Lehanyani chairperson ya ad hoc committee a va tirhi ntirho wa vona va finalize hi ta ya khoma vanhu lava loko se hi heti finalization ya investigation mara sweswi loko wo edi swin'wana a nga kahle yi ve yini immediately vhene yi fikini a wa khomiwa a swi twakali botpet number 3 0860002543 nangana ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomandela hi ku haxela wona tweet kusuka studio 1 le va singita mo Giyani a hi ku ti wena ku angula ku yini leyi yo ya maphorisa wena u angula ku yini ka makaya le a hi amkeleni man'wana hi lava nhleka enhlakani muhaxi na vayingiseri ni kombela ku va xikala vitu hambileswi ni nga byela muhumelisi ku hi mina mani inkomo muhaxi ni tsakisiwa hi ku vaxi bya n'wina bya xiyimo xa le henhla ngopfu mi vutisa swivutiso leswi hina van'wanyani hi nga hansi on the ground hi nga na swona mara hi nga koti ku swi fikelerisa aka va ti-union loko mi kha mi vulavula na makumbalo wa union mi vutisa xivutiso xin'wana xa kahle ngopfu mi ku a swi vuli ku loko vanhu va karhi va kayakaya on the ground ku nga timembara ta n'wina as a union mo va useless ku fika kwini ke muhaxi ni va un'wanyana wa ti-union officials a ka rin'wanyana ra marhavi ti-union leti nga hansi na federation ya COSATU ni na ku mi byela ku xivutiso xa n'wina i xivutiso lexi mutirhi wun'wana na wun'wanyana loyi a va ku victim at the end a ti vutisaka swona ku ri xana ni hakelela yini union loko ri ta fana ka xiyimo xa ku fana na lexiwa va hlamule kahle ngopfu loko va mi kombisa ku ku na ti-union tin'wanyana leti ti ngo loko government yi vulavurini a hi fanelangi hi kaneta mi ngo ni mi nyika xikombiso muhaxi loko na ha tirha na ha ri aka the ground floor ni nge za ni nghenelela ni dzika ka le maphorisa ni ve ni nga ripota minandzu ya ku yiviwa ka ti-state resources ti-crosswa tibodara ti yisiwa vo Zimbabwe mara at the end ni hetelela ni va victim ya ku va the same union se ta tshwanete ni representa hi ku na swigevenga leswi swi dyaku na tona tikhampani letiwani va hetelela va ni teka va ni cukumeta va ni vekela a handle
and na sweswiwani hambi wo ba huwa i ku ri tibazi na swi tiva ku ti tekiwini ni tsundzuka ni ripotini kun'wanyana ni ku laha hi fanele hi ripota kona ku tibazi ti tekiwini I know ti 20 ene ti hume hi le ka sayiti ri mara sweswiwani ti le kwini ni nga ni ya mukombeto va ku hayi we come back to you va heta lembe 366 days ni tsundzuka kahle ku ri ti 26 ta September hi 2015 loko ya ku ti 26 ta September hi 2016 the same investigating officer ata ka mina aku can you still show me that tibazi leti nga kona na the question leyi mina n'wi vutisa yona aka email i ku loko lembe ri hela tibazi va ti yimele wena na ku inyani ya ku kombeta ku mina weta hi ti kuma na ti fambini ti le ku tirheni ka tiko rin'wana ri le handle mi ngo ni veka la hi maphorisa Botpet kambe mi nga se vuya ka leyi maphorisa yaleyo ni na ku tsakela nyana ka ku twa yaleyo kahle a vundle ka yini i tibazi ta yini leti a ti humela tikweni kumbe ti nga huma la tikweni van'wani va ta swi tiva ku i mani loyi se a vulavulaka hi 2010 Afrika-Dzonga mi ngo ni vulavula Botpet hi 2010 Afrika-Dzonga yi receive tibazi ta World Cup a ti tele swinene loko 2010 World Cup yi hela ti endliwa over aka khampani ya state leyi fanele yi operate tibazi teto ku ve na khampani yin'wanyana a yi ri kona a R21 loko mi tsundzuka khampani leyi ya tibazi ta kuwa ngopfu nxava ku mexina ngopfu maviti ni nga ta suwa siku rin'wanyana khampani ya tibazi ya kuwa ngopfu a ti paketeriwa laya R21 hi voko ra ximati loko mi langute a Oliphant Fontaine Road tibazi letiyani ti tikume na tona ti ya ti ya wela ka ntlawa walowuya wa ku ti fihliwa kwalaya ingaku na tona to va na probleme mara a ti pfaliwe hi maseyila lamakulukumba lexi xi nga va xi humelela ku ve ku kombela madrayiva man'wanyana ma famba ku ama hi a tripini va ri le kwini lawa a Zimbabwe ku va ya teka vanhu le Zimbabwe va vuya na vo le South Africa mabazi ma ra ti permit ta ku crossa bordera because a va chava ku ti ta tracewa that was number 1 ma fika ma pfariwa hi maphorisa ma le bordereni ma nyikiwa ti-fine ta ku ri ma hundza ma ri ti permit like ti-traffic fines ma swi leswaku ku va bazi ra impoundiwa then hi mi humesa fine ivi bazi ri hundza then ti vuye ti hundza tibazi letiya loko va fika le tikweni ri yaleyi va byela ku ri hayi khona vanhu va fanele va teka n'wina a va nge he koti ku famba so siyani tibazi laha mi tlhelela a kaya loko mi tlhelela a kaya hi ta tlhe mi vuyisa futhi loko se vanhu va redi ku famba vhiki leri tako ku vhe ku va ku ri amen hi loko ku ta pfuriwa khampani yin'wanyana leyi nga khompeta na khampani leya ya state yi pfuriwa hi varhangeri lava a va ri kona within that khampani leya ya state va sungula ku operata khampani va tlhela va teka vatirhi van'wana va famba na vona hi lo hlongoriwa Botpet hi nga ri na minandzu ku ve na ti-trial before the trial CEO a vula straight a ku ri I don't want this boy again in this company swi vula ku ri kahle na ta ni nga ku mi kombisa ku a ku lwiwi ntsena a henhla na loko i tikuma i blowe whistle i hetelela i va i ri munhu loyi a nga wo biha aka lava va nga ku dyeni siku ra hina Botpet se ri le ku karhatekeni ngopfu ni nga hlamali leswi vulavula hi manana luya we Mpumalanga Manamela leswi a swi vulavulaka ku swi lava ku ri Limpopo na yo yi fika na mehe ni vo un'wanyana na sweswiwani a ri un'wana wa ti-victim ta maphorisa mo ni nyika xikombiso maphorisa me le Giyani laha ni tshamaka kona na hundzuka victim aka vona mara loko hi mhaka ku wehe un'wanyana i na ti-connection to karhi na maphorisa ma lama kumbe mativana a swi nge koteki ku ri wena i va victim hi mhaka ku ri wehe va fika ku sweswo hi ya ka mani hi ya endla yini hi wena mani so va ta ku byela ka ha ri na nkarhi i lungisa swilo swa wena ni vona ni nyika xikombiso xa kahle ngopfu maphorisa ma swi kota ku misale 15 second maphorisa ma swi kota ku mani a nghena mutini wa munhu ma ku wa yindlu hi mahlampfa va fika va n'wi khoma mara a mitini ya vona ku tirha mahlampfa va sala na vana va vona va ya ko swikolweni enkomu maxi nakona ku Afrika va vulavula ku ta vuya ya mahlweni kambe sweswi hi tweni ni mahungu ya misava ya awara ya n'we nhleka munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene FM makombandlela inhlikani Botpet mina hi ku vona ka mina ka sayiti ra Madlanga Commission yi le ku tirheni swinene a yi yimeli finally lavani va nga khomiwa fana na va Julius Mkhwanazi hetini hi vona va fanele va khomiwa loko vo ka va nga khomiwi Botpet va ta va ri handle vanhu lavayani a hi swi tivi va ta va kha va ndla yini va ta va karhi va kucetela yini ka lavan'wani kumbe va endla mapulani man'wani leswaku va na ku duvuriwa ka vanhu mhaka ku swigevenga leswi swi hleketeriwa ku va swi khomiwa swi le handle so mina hi ku vona ka mina Botpet Madlanga Commission yi ndla kahle loko va yi kha yi khoma makhamba lama
a va khometeriwi board pet kahle kahle vo fanele va akeriwa na jele ya vona special lava nga ta n'wana na n'wana a ri ka room ya vona ya yena a tshama koho va kumeriwa ndhawu va pfaleriwa ndhawu yin'we mara va nga tshami ka room ya yi-1 va ri ka ti-room to hambanahambana inkomu board pet ya khensa swinene. Enhlekani wa kahle malume Pat Khalanga na muhumelerisi Eric Ncindani. Malume Pat timhaka leti nga humesiwa hi commissioner loyi a nga suspendiwa Mpumalanga manana Daphne Masinamela. I mhaka yin'wana yo vava ngopfu swa tikomba malume Pat ku ri la xiphoriseni kahle kahle van'watipolitiki va endla hi ku rhandza va hoxa na mavoko la swi nga fanelangi so aretsi hi ta vona swona ku ya mahlweni ku ri swi ndlisa ku yini hi nga ri na ti-province tin'wana to ti nga yima ku fana na mhani loyi hi nga twa swo tala ngopfu inkomu. Enhlekani lowunene ka Khalanga hina hi pfukini hi ngo vona mina loko ta mi tlhelerisa nyana le ndzhaku liya tin'hweti leti nga hindza tshame mi vulavula hi ku ka ku la South Africa ha sika hi ndlala mara ku na vanhu va cukumetaka swakudya mani la ta ka board pet ni mi kombela ka mata mi hi lavela lava cukumetaka kona ka hi ta hi ya rhwalela hi ta sweka mati va ha sika mati va hi le ku fikeni we mati va ha ku na mitirho a ku na nchumu a yi ali emidendeko kona mara swilo swa ku swi tele mi kombela mi hi lavela ka lava cukumetaka kona swakudya leswi hi ta hi ya rhwalela hina hi ta sweka hi swekela vana va hina va dya. Enhlekani muhaxi hi ri hoyo ka Madlanga commission ya swa tikomba ku le commission leyi a yi tela yini ni ya maphorisa ma helela jele ve mi ta tsenga ithembi nkolo ya tiko ri yime minenge sweswi se swa tikomba ku leyi yi tele ku lunghisa ni a yi fani na leyi ya ka Zondo leyi ni lava ku leyi ka Zondo a yi tele ku pfuna vanhu a fika n'watipolitiki va helele jele vo tala ku fana na Madlanga commission maphorisa ma helela ku jele ni se swi tikomba kahle ku leyi yi tele ku lunghisa ni xikongomela hi nduma. Hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM makomba ndlela intiso hi voyile xiphemu xa vumbirhi lexi xanangonaka ku Afrika wa vulavula namuntlha emisumuni ku suku ra 20 ra n'hweti leyi ya ra Dzivamisoko lembe na 2026 hi teri hi lava ku vulavula hi langute ngopfu ka timhaka leti nga le ku endlekeni ka maphorisa van'wana va ku kumbexani professor se molata ve mi tirha na vona na swa swi onhi nchumu loko hi tirha na vona hi ku anakeni xikongomelo ku dyondzisana na ku vona ku hi lunghisa tiko ra hina ku fika kwihi kambe hambiswiritano a hi amukeleni professor Dumisani Mabunda prof va suka University ya Afrika-Dzonga tanihi mutivi hi timhaka ta maqhinga na ku lwisana na vugevenga hi ndlela yoleyo prof Nhlekani hi mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM. Enhlekani Khalanga hi xotana wa yini a khensa swinene prof mi nga heleli mbilu loko hi katsongo hi mi vitana hey vutivi bya n'wina byi le ku lavekeni la na karateki Khalanga hi vaakatiko hi fanele hi contributa ku yisa tiko ra hina emahlweni. tolo ku ve na xiviko prof xa ku kombisa leswaku xandla xa murhangeri wa maphorisa eka masipala wa Ekurhuleni u khomiwile ivi ku va na swivulavula swo tala swo za swi fika la ka ku van'wani va ze va ku kahle lava vanhu va khumbekaka ka timhaka leti nga le ku tengiweni le ka commission ya Madlanga hambi ku ri ka ad hoc a va fanele va yima ku sungula ku hela ku tenga lokuwani ku hetelela ku tisiwa xiviko ivi ku va koho vanhu lava khumbekaka va khomiwa hi ndlela leyo se xivutiso i ku eka n'wina prof loko mi vona leswi nga le ku endlekeni ka commission na vumbhoni lebyi nga le ku nyikiweni na ku va van'wani va lava va ya ku va kha va yisa vumbhoni va khomiwa swa vulavurisana hi yo maendlele lamanene ya ku lwisana na vugevenga lebyi. Inkomu Khalanga hi ku ya hi swa vugevenga loko wo nyiketa xigevenga nkarhi xi to ya tumbeta leswi nga swi veka kumbe ku va swi tiva swigevenga leswaku loko ku nga ri na timbhoni hambi va ya khota ku nga humeleli nchumu so va
va nga endla leswaku ri vumbhoni byi nyamalala leswaku ri by the time va ya court va kumeka va nga ri na nandzu kambe hi pimela leswaku lava va karhi va khomiwaka hi lava ku nga na vumbhoni bya leswaku ri va na ku hoxa xandla ka vugevenga lebyi vulavuriwaka ku a swi nga va swi huma kwihi swi huma ka commission kumbe ko va swi huma aka ti-department tin'wanyani a swi le rivaleni kambe ni nga vula na leswaku ri ku khomiwa ka munhu a swilo leswi fanele swi celebrate-iwa kambe loko ku ri ku lava va khomiwaka va khumbeka ka vugevenga nakona vugevenga bya kona byi vikiwile emaphoriseni swi vula leswaku ri ku khomiwa ka vona va nyiketiwa opportunity leswaku ri va ta kota ku ya tihlamulela eka khoto ya nawu hikuva ni ta swi twisisa khalanga leswaku ri ti-commission a ti na matimba yo fana na tisoto ti ngo endla swibumabumelo swa leswaku ri wo karhi i fanele a lavisisiwa kambe i fanele a helela a court tanihi muakatiko a kota ku tihlamulela kahle kumbe prof kasi loko ka ku nyikiwa vumbhoni laha a ni ka vuriwa ku vumbhoni lebyi byi nge tirhisiwi ku va kha ku vuriwa ku byi nge tirhisiwi kwihi kasi a ku na vumbhoni lebyi nga tirhisiweki vo vula ntsena leswaku ri aka commission a byi nge tirhisiwi ku fana na le ka court of law kambe ka court of law loko ku ri ku commission yi endle ti-recommendations yi ku munhu loyi a lavisisiwi ku ya hi xinawu hi ku ya hi vumbhoni lebyi nga tisiwa la ka commission ya hina maphorisa kumbe tindzawulo to karhi leti ti nga nyikiwa that instruction ti fanele ti endla vulavisisi leswaku munhu loyi a kota ku ya tihlamulela a court tanihi leswi swi tivaka khalanga ti-commission na leti nga hundza a ti se tshama ti khoma munhu to endla swibumabumelo leswaku ri ku lavisisiwa van'wani va hetelela va ye ti-court tinene sweswi hi nga ku vulavuleni van'wani va swiyimo swa le henhla va haya ti-court hikuva ku vile na swibumabumelo swa ti-commission leti ta minkarhi leyi nga hundza so sweswiwani tanihi leswi nga vula ku sunguleni khalanga a swi se va rivaleni ku ri vanhu lava khomiwaka hi masiku hinkwawo ku va ku ri instruction ya madlanga ku ri a va khomiwi ku nga se hetiwa nkarhi a ni voni ku ri swi nga va swi ri tano ku vo va khomiwa hikuva nkarhi wun'wanyani ku ri na vumbhoni byin'wanyani kumbe ku ri na un'wana loyi a nga ripota case yo fana na yaleyo ku ri ku na nawu wo karhi wu nga tshoviwa so va swi tiva swa commission a yi nge koti ku khoma munhu yaloyo so i fanele khomiwa hi vanhu va xinawu hi siku ra vutsevu ra mawuwani n'waxemu prof eka lieutenant general Nhlanhla Mkhwanazi ti vitane vateki va mahungu va vulavula na vona ivi hi fika laha hi nga fika kona namuntlha tolo kunene un'wana na yena i endle tani a Mpumalanga swi yini ka xifaniso xa njhani ka ndzawulo leyi ya maphorisa prof swi nga va swi vula ku ndzawulo ya maphorisa ku va ku na vanhu va nge le ku tikeriweni le ndzeni va chavaka ku huma leri ra ku va ku ndleke mhaka leyi ya vutsevu mawuwani n'waxemu yi pfule xivandla xa ku na lava van'wani va tikeriwaka va kota ku huma hi ndlela yaleyo i ntiyiso walowo khalanga ta swi tiva leswaku ri maphorisa ya swiyimo swa le hansi yo rilela andzeni ya na swona swiviko leswi a va ta ripota kambe hi ku vona leswaku ri ku va ni ripota general swi ta ni tikela nyana ku va a kota ku va ku tekeriwa magoza ehansi ka general yaloyo so loko hi twa general wa vumbirhi a endla swo yelana na leswi nga vulavuriwa hi general Mkhwanazi hi 6 July 2026 swi vula leswaku ri ko laveka courage na leswi na switanaka i backbone ku ri ti-general letiwani ti sikiyima ti vulavula leswi ti swi tivaka ku ri ku na ku tshoviwa ka nawu hi van'wani vatirhikuloni hi swona swi nga ta hlohlotela na lava maphorisa ya langele hansi ku va na wona ya kota ku humesela vukungundzwani lebyi nga kona xiphoseni hikuva leswi hi swi twaka tanihi vaakatiko fikela nkarhi wa sweswi i leswaku ri vukungundzwani a xiphoriseni byi nghenelele ngopfu lero ku ta fanele ku endliwa reform ya xihatla ngopfu ku ni vone ka matsalwa man'wani ya vhiki leri va ku vanhu lava nga ti-brigadier ku ya ehenhla va fanele va sungula ku tlhela apply mintirho ya vona ene ni pfumela na yona statement xexo ku ri loko va tlhela va apply ku fana na hina leswi loko i na license ya ku driver every 5 years wa swi kota ku ya renewa loko i meet ti-requirements va kota ku nyika license ya wena so i swilo leswi faneleke ku endliwa hi xihatla hikuva
loko swi nga endliwi ku tshemba aka maphorisa hi vaakatiko swi ta swi nyanya ku tlula leswi nga ka swona ene mi ta swi tiva khalanga loko vanhu vo ze va nga ha tshembi maphorisa va ta tekela nawu va wu veka emavokweni ya vona leswi nga ta va swi yisa xiyimo ku ya swi biha ku ya emahlweni. Prof, mi sungule hi mhaka ya ku maphorisa lava nga ka swiyimo swa le hansi va rilela ndzeni va chava ku vula ku lockout general na yini hinkwaswo ku chava loko ku nga va ku tisiwa hi yini Prof? Ku na swivangelo swo hambanahambana khalanga. Munhu i chavela ku suspendiwa, a luzekeriwa hi income, a luzekeriwa hi ntirho hikuva vanhu lava nga na swiyimo swa le henhla va na influence na loko ku va na disciplinary hearing va ta make sure ku ri vanhu lava nga ta va veka mitshamo liya ya ku va maphorisa ya lavisisiwa lamatsongo lawa ya kumeka ya ri na nandzu. So munhu hikuva a tiyimiserile ku va a ku hayi loko swi nga khumbanga mina ni karhi ni swi tiva leswaku ri phorisa rin'wana leri ni tirhaka na rona ri endla vukungundzwana a swi ni khumbi ngopfu, ni to ya mahlweni ni pfala ndleve ni pfala tihlo ni kota ku ya ntirhweni ni sapota vana va mina kumbe ndyangu wa mina. Hi swona leswi endlaka ku ri va chava ku vulavula vo tala kambe a swi general. Van'wani va kona loko ku na ti-anonymous calls leti nga endliwaka kambe naswona loko swi ya swi lavisisiwa khalanga ma swi tiva ku ri swi leswi kumeka ku ri i phorisa ro karhi ri nga humesa vuxokoxoko byo karhi. That's why leswi nga vulavuriwa hi general loyi a nga suspendiwa wa le Mpumalanga it's a serious issue hikuva hi twa leswaku ku va na ku subversion ya investigation ku investigation to karhi a ti tshikiwi. Se general loyi i nyiketiwe instruction hi ku ya leswi a swi vulaka i former minister ku ri a nga investigate kumbe a investigate. So yena a tiyimisele ku ni lava ku tirha ntirho wa mina ni nga ka ni nga influence hi ti-politician. Hi swona swin'wana swa leswi nga endla ku ri a va a suspendiwa. So sweswi loko a vulavula ka media briefing yesterday swi tikomba ku ri the same issue leyi nga humesa hi general Mkhwanazi ya ku ni ringete ku a ni va ri na leswo swa ku milandzu yi tirhiwa yi solviwa kwala kaya yi nga swi humeseli kwaleni. Don't hang your dirty linen in the public. I ringetile ku okay tanihi disciplined general ni vulavula na lava ni vona ku ri va nga kota ku va addressa mhaka leyi kambe i vula leswaku ri ko va ku pfariwa tindlela va nga swi yingiseli va n'wi susa aka position ya yena leswaku ri va ta kota ku yisa vukungundzwani emahlweni hikuva yena a tikomba a ri loyi a nga yima endleleni ya vona ku a lava ku investigate swilo swo karhi leswi swi khumbaka swi nga va ka swi khumba ti-politicians leswi nga lavekiki. So leswi swi nga endla ku va n'wi suspenda. Sweswi loko a vulavula khalanga i tikomba a ku ni lava ku vulavula ni nga se heleriwa hi contract ya mina hikuva swi komba nga ku contract ya yena yi le kusuhi no hela. So a nga ha kumi opportunity yin'wanyana ya ku vulavula leswi swi humelelaka xiphoriseni. So hi leswi vitaniwaka cry for help from the general. So cry for help from a general hi leswi swi fanele swi khomana maakatiko yin'wana na un'wana ku ri lava va nga ka swiyimo swa le xikarhi ke lava nga ka swiyimo swa le hansi ke va ta va na yona courage yo tani ya ku va va vulavula hi vukungundzwana lebyi nga ku humeleleni ke. Ku ve cry for help leyiwani Prof a yi hlwelangi ngopfu loko i kha hi languta ku ongeti se i za fika laha a nga yimisiwa ntirhweni i za a nga fika laha se sweswi na kontraka yi nga kusuhi no hela. Ku na swilo swimbirhi khalanga ku na ku va i ri a disciplined member of an organization or an agency. I ku leswi va nga teri va ta nyika opportunity ya ku ya ka disciplinary hearing ta yimela yona kasi lava a va fanele va organize that disciplinary hearing they hang you to dry masitwisa khalanga va ku hi to ignora mhaka leyi ha swi tiva ku ri contract ya yena yi le kusuhi no hela loko se yi herile hi ta ku a nga ha ri membara ya xiphorisa so a ha hi interfere. Xa vumbirhi swi nga endleka ku ri na ku pushback loko i ri general hi kunene i kumeke i endle swihoxo a wu challenge hikuva wa swi tiva ku ri nandzu wu endlile so i yimela ku ri va ku vitana leswaku ri i ta ringeta ku va na leswi swi nga ku pushback i ti defendela hikuva ku na munhu loyi a nga tiyimisela ku ya going down without a fight. So sweswi a swi se va rivaleni ku ri general a nyiketiwile nkarhi wa ku i fanele a humesela swirilo swa yena hi nkarhi wo karhi. Ku na leswi vitanaka prescription of a crime. Ku na nkarhi wo karhi loko u ze wu hundza nkarhi walowo
a wa ha ri na matimba ya ku yisa case yaleyo hikuva a wu swi tiva ku nkarhi wo karhi hi fanele i lodge complaint. So kusukela hi 2023 a swi tiveki ku ri disciplinary hearing yi ve kona ku va a veka her side of the story, because ku na leswi vitanaku odi alteram pattern leswi vitanaku coin yi na matlhelo mambirhi. Loyi a endlaka allegations i fanele a ta prova, so kuma ku ri the SAPS a va nga ri swo khomeka leswi ku na endla ku va nga va sorise case leyiwani. So ku na swo tala leswi nga va ka swi humelerile ku ri va kumbexana va ku ti-witnesses ti ta ze ti nga ha koteki ku kumeka hikuva loko a ta ri yexe a ta vulavula swilo swi to vonaka ingaku ko va hi yexe a ka ha ri na witness leyi nga prepared hikuva se ti-influencini ku ri mi nga hi tini ta testify. Mhaka leyi ya ku lahlekisa vumbhoni hi ku nyamalala ka timbhoni naswona swi tikomba swi ri mhaka yikulu ngopfu prof. Kambe a hi languteni loko ka ya ku hetseleni prof, ku hi le ku ringeteni ku languta xifaniso xa ndzawulo ya maphorisa hi tlhelo ra vufambisi ku nga ri hi tlhelo ra hala ka tipolitiki. Ongeti lava va nga kusuka kwale ka general ku nga mukhomishinara na valava vapfuneti vo tala va thyakathyakini va na papa laya va na papa leyi swi ta lava yini ku pfuxa ndzawulo leyiwani hi vuntshwa prof? Xivutiso xa kahle Khalanga, swi ta tikanyana ku kuma lava nga basa, kambe ni vula leswi ni nga tipinyingi leswaku va kona lava nga basa kwala xiphoriseni. Loko vo identifyiwa swi nga olovanyana ku va ku ri bidi wa xiphorisa. Ni ta tsundzuka Khalanga, hambi ko va a war situation ku sale ku ri marhumbi ntsena, swa koteka ku ri loko ku ri na determination na political will xinkarhani xitsongo ni ngo kuma se ku ri na ti-building endzhaku ka rubble leyi yi siyiwile hi tibomo na switlhavatlhavani swo hambanahambana. Leswi swi lava ku ri ku va na political will, and then va pfumela leswaku ri vanhu lava va nga ni vutivi hi ku ya hi xiphorisa kumbe ku endliwa leswi swi vitana ku benchmarking. Hi nga ze hi ya kule kwala Afrika hi languta ku ri i tiko ro karhi leri nga tshama ri hlangana na swiyimo leswi hi nga na swona, naswona ri endle njhani reform. Loko swi nga kumeki hi kona se ku nga ta muviwa ku yisiwa ku hala vo Europe na kun'wana na kun'wanyana ku langutiwa ku ri a ku tshamangi ku va na swiyimo swo fana na leswi South Africa yi nga langutana na swona enkarhini wa sweswi. Hiko ku nga ta kota ku va ku bidiwa ku ya mahlweni hikuva loko ko ringetiwa ku endliwa reform ku ri ku swin'wana a swi identifyiwanga, tin'wana ti-individuals leti nga na ti-position ta influence ta ha ri kona kwala xiphoriseni. Swi ta fana na ku ringeta ku chela mati aka bucket leri nga tala hi timbhovo, a ri nge pfuki ri tele. Bucket leri nga tala hi mimbhovo ku ri nga ta ka ri nga tali. Kumbexani lexiwani xivutiso ni fanele ni sungula hi xona prof, ku matitwelo ya n'wina hi wahi ka xiyimo lexi Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi va nge va ya ka xona? A vo va ku fambeni ku ya va national commissioner la prof? Ya swi nga va swi kongomise ku halaya loko hi langute ka xiyimo xa ku national commissioner sweswiwani na yena ku na papa ra ntima ri nga henhla ka nhloko ya yena. A swi tiva leswaku hambi mindzuhu sweswiya i fanele a ya court. Swi tlhe swi nyanyisiwa hi leswi nga vulavuriwa hi general wa le Mpumalanga Matolo, naswona swi nga ta endla leswaku ri kumbexani president a va na ntshikelelo wa ku va leswi swi nga kongomisiwa ka national commissioner swi ya swi nyanya. Hikwalaho ka yini president mi nga teki goza ra ku va mi yimisa commissioner loyi nga kona mi a ta kota ku tihlantswa a basa, hi kona loko a kumeka a nga ri na swo hoxeka a nga ta kota ku vuyela. So General Mkhwanazi i tikomba ingaku i wina trust ya vaakatiko ku nga rivali ka KwaZulu-Natal ntsena. Loko va n'wi nyikete budget yo fika ku hala ka biliyoni leyi tekeriwaka mali ya kona yi nga tekeriwa swigevenga leswaku yi ta tlhela yi tirhisiwa ku fayita vugevenga, swi vula leswaku i ta va ri na matimba makulu leswo a nga swi kota ku ri a vekiwa ku halaya a va commissioner a karhi a yisa ntirho walowo ya emahlweni hikuva a hi yena a fanekela ku a khoma xipedi a tsutsumisa na swigevenga, kambe i ta endla leswaku ri a appointa vanhu
aka ti-province to hambanahambana leswaku va kota ku lwisana na vugevenga hikuva swi tikomba ingaku hi leswi hi vitanaka vugevenga South Africa elephant in the room lero yi fanele yi lwisiwa hi tindlela hinkwato so ni vona ingaku Mkhwanazi i tikomba a ri ka xiyimo xa kahle leri vaakatiko va ya va n'wi tshemba leswaku va nga kota ku to steer this ship in the safer waters. Yes. Ni kombela ku teka nhlokomhaka ta mahungu prof ni hetile na n'wina xivutiso lexi ni nga sala na xona hi lexi ni nga tshama ni mi vutisa siku rin'wana loko ku sunguliwa ti-commission ivi mi ku na fatiki ya ti-commission se xivutiso lexi ni lavaka ku mi vutisa xona sweswi i ya ti-task team ku ve ri ngati nakona ti-task team ti tele ni kombela mi ni khomela kwala ni teka nhlokomhaka ta mahungu mbiya mi ni hlamula sweswo ni mi chucha prof i 21 minute ku pela awara ya 13 a hi tweni ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta emisekuni nhlekani la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona iyo mhaka yena professor Dumisani Mr Quiet Mabunda lava hi bulaka na vona nhlekani lowu va suka University ya Afrika-Dzonga tanihi mutivi loko swi ta ka timhaka ta maqhinga ya ku lwisana na vugevenga hi ndlela ya misava hinkwayo yi jikela hayi Afrika-Dzonga hi yo mhaka va ku professor loko munhu a za va prof hayi associate professor professor associate professor ko va professor laya kambe hamswiritani khetseli prof ku va mi ni khomerile a hi hetiseli a ku na ku ti-task team to tala ngopfu la tikweni leri loko hi langutaka timhaka ta ku ongeti xin'wana na xin'wana loko xi endleka ku laveka task team sweswo ya khalanga hakunene ti-task team ti ya ti hlayanyana ku na yin'wana leyi ya ha ku establishwaka leyi a yi fanekele I'm sure ya ha rhangeriwa hi yona commissioner Masimula se a swi tiveki ku ri wa ha ta swi kota ku va a rhangela task team yaleyo leyi na yena a swi endleka leswaku ri loko ku ri ku a ku ri un'wanyani a ku ri neutral task team na yena kumbexana a ku ta endliwa vulavisisi leswaku ku kumeka ku ri a nga khumbeki hi hele kambe leswi yi rhangeriwaka hi yena swi ta tikanyana na ka yona commissioner leyo so ti-task team letiwani loko ti tele khalanga ti ta tisa uncertainty aka vaakatiko ti ta tisa confusion ku nga hava na possibility ya ku ri ku va na duplication of tasks i kuma ku ri task team leyi nga kona KwaZulu-Natal yi kha yi investigate swilo swo fana na leswi leyi nga kona la Gauteng yi nga ku swi investigating so loko ku ri na ti-task teams lexi hi tshembisaka khalanga i ku va ku na leswi vitanaka ti-terms of reference so loko ho kota ku vona ku ri task team ya KwaZulu-Natal ti-terms of reference ta yona hi leti swi fana na ti-manifestos ta ti-political parties khalanga mi nga kuma ku ri swa tikanyana ku vona ku ri ku hambana ka ti-manifestos ta ti-different political parties hi kwihi kuma ku swa yelana nyana swilo swa kona so loko swi yelana swi vula leswaku ri loko a ku ri na what we call an ideal situation tiphati to karhi a ku fanele ku ri phati yin'we va swi hambani ngopfu se already loko mali yi ri kona ya ku va yi tlangisiwa ku endla duplication of investigation a hi karhateki ngopfu hikuva yi humi ka pocket ya n'wina khalanga yi huma ka ya mfumo so government yi na ku yi na responsibility ku vona ku ri a ku na wasteful and fruitless expenditure hi swona ngopfu loko task team leti ri kona ku nga hoxi timali tirhisiwe ku hluvukisa vaaki vaakatiko va ka hina va nga ni mati na swiharhi hikuva tiphayiphi ti nga lunghisiwi mali leya yi fanele yi lunghisa tiphayiphi yi tekiwa ya tlangisiwa Nametwile prof a khensa swinene nkarhi wa n'wina khensile ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekani lowu ku dya ku engeta inkomo khalanga hi ta vulavula ku for ya mahlweni inkomo va lava hi bula na vona i professor Dumisani Mabunda Mr Quiet eka hi bula na vona laha hi kha hi languteka timhaka leti ta vugevenga na hi laha xiyenge xa maphorisa xi tikomba ku xi ngheneriwe ha ko va vula mangalani sweswo swa ku taniya van'wani va vovele ku khomiweni ni tshemba ku na wehe u na n'wangulo ka mhaka yeleyo ku na leswi na we i twa ku ngeti a wu ta lava ku swi vula eka mhaka leyi bulaka ha yona hi ndlela leyo seke ha ku amukela ku rhamba leswaku u famba na hina hi twa u angula ku yini nomboro hi leyi i 0860 002 543
hi ndlela leyi ta va hi kha hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena ka timhaka leti hi bulaka hi toho wu nga va u ri yini ngopfungopfu loko hi nga hi languta ka timhaka ta ku timhaka ta ntirho wa maphorisa ti na nkoka swinene etikweni ngopfungopfu loko hi kha hi twisisa ku hi lava ku lwisana na vugevenga hi lava ku vona ku n'wana na n'wana munhu loko a tshama hi kurhula a tshama a kha a nga ri na ku chava kumbe ku va na ku hleketelela kumbe ku vona onge a nga hetelela a tikuma a wele kumbe a ri mutwisiwa ku vava se hikokwalaho ka swoswoleswo hi yo mhaka na swisiwani hi kha hi teka xiboho xa ku va hi vona ku hi vulavula hi swoho timhaka totoleto na maphorisa hi byeleni ku mi le ku hlanganeni na swiyimo swa njhani kwala mi tirhaka koho swi mi tikela kumbe swi mi olovela ku fika kwihi ku tirha ku nga va ku ri na swiendlo leswi swi endlaka ku nga tirhekike ku fana na muyingiseri un'wana a nga nghena hi nga siya ka tinhlokomhaka ta mahungu a tisa tlhelo rin'wana na yena a vulavula hi tlhelo rin'wana leri nga komba ku tikeriwa loko ku va ku ri koho ka ku va ngopfungopfu loko un'wana kha ku i lava ku ta mangala ku heyi ku na vugevenga lebyi byi nga ka byi endleka kambe loko a ku yila ku mangala a tlhava na ku chava ka ku na ku mangala ka ye a ku na nhlanga leyi balekaka xivutiso lexi hi nga lava ku tiva na le ka wena miyingiseri wa mina nomboro hi leyi 086 002 543 ni ta ri teka riqingho rero kambe ni pfumeleli mina na wena hi sungula hi hundza hi la tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula intiyiso miyingiseri wa Munghana Lonene FM nangona ku Afrika wa vulavula ku haxela wona thi kusuka lino a studio 1 hi le Masingiti Mall a Giyani namuntlha ku ri siku ra 20 ra n'hweti liya ya Dzivamisoko lembe ra 2026 kasi ke 20 minute a yi se ba awara ya mbirhi awara ya mbirhi i nangona ko i mahungu ya misava hi nomo wa mani Nkosina Chauke kusuka kwalano ivi ku va na nangona ko dzumba ra mina hi rito ra Ike Ngoveni a hi twaneni miyingiseri ku we khomete timhaka nomboro i 0860 002 543 n'wana miyingiseri hi loyi ni hlekani Butet. Aye papa. Man pala redo nga ku ni mitswana na yona. Oh no, cancer swinene boto mina yi tandla ti standing waves se ti mikavanyeta kambe hambi swi ri tani mi angula mkwini but. Hello Butet. Aye. Sorry for that. Ani ku yile kule nyana mina kasi mitswana na yona. Mhaka leyi ku vulavuriwaka hi yona namuntlha tanihileswi van'wani va nga hlamusela ku i khale yi ri va yi ri koho van'wani vo pfumala endhawu leyi va nga vika ka yoho loko va hlangana na swiphiqo swa ku fana na sweswo that's why van'wanyana u kuma ku va hetelela va teka na vutomi bya vona loko u swi lavisisa ku u nga koti ku twisisa kumbe lava nga kusuhi loko va lavisisa lava nga swi twisisi ku nga va ku humelele yini swin'wanyana swa ku fana na sweswo leswaku va hlangana xiyimo xa ku va tirha mara va kavanyetiwa van'wanyana lava va swona swa ku no va le ka ndhawu wrong van'wana va tela va huma va nga ha tirhi ka ndhawu ya ku fanele so swi tele and then a swi endleka laha ka lava ntsena ni laha me ndzi tirhaka kumbe laha ni tirhaka khale so ni le tshama ni hlangana xiyimo xa ku yelana na xoho u kuma ku i tirha finance u kuma ku khefani ku na u vona something ku yi tirha ku a ti-invoice to karhi u vona something loko u xi report kasi u xi report ka ye loyi a fambisaka na group liya u to vona loko ku nga tekiwi action a vonakala hetelela u swi vona va tlhela va ku rhumaka hayi no loko u vona swin'wana tlhela u vuya futhi u ta kota hi byela swa ku u vone yini so swa tika nkarhi wun'wanyana ene se swo vava ka lava vanhu ku loko nkarhi wun'wanyana vo tshika va vonakala va ta dlayanana leswi he kana mina ni vona a swi ri switsongo mara swi vonaka swi wo lava wani i swilo leswi swi nga swikulu ngopfu and then loko u langutisa ku fana na muyingiseri loyi nga nghena a ni yingiserini loko a hi yimeli commission yi heta and then ta kota ku va hi act sweswo leswi ta swi relate ngopfu ku fana na leswi prof va nga vula va ku swi ta hlwela hi ku swigevenga swa swi kota ku se swi sungula ku tumbeta vumbhoni loko swi swi vona ku i nga ri ku ta laveka vumbhoni laha se swi tumbeta ku ndlela ku swi nga ha khomeki ku fana na vakulukumba lava mbirhi la se va nga hi siya misaveni why one yo teka vutomi bya yena leswaku a byi teka hikwalaho ka yena ngo swi tiva why one yo tekeriwa vutomi lebyi nga kona loko u cheka njhambi leswi hi nga swi tiveki nga le kule na swona mara loko u cheka i mhaka leyi yi fambisaka na yini leyi nga le ku lavisisiweni
so loko wo yimela ku hi fika la a swi nge pasi ku fana okay fana xiviko lexi xi nga ka lava nga khomiwa hi weekend wa yi-1 va ri va n'wi khome a ri airport a ringeta ku va a huma se loko wa yimela ku okay fana u ta heta ri i fambe khale nkarhi wolowo so xiyimo va hlangana swi maphorisa ka swa tika that's why ni rhandza leri mi ri tirhisaka muku van'wani a va tirhi kahle van'wani va tirha kahle va kona va tirhaka hi ku tshembeka swinene ku na nkulukumba un'wanyana rhandza va ni tshama na yeso la ni hlangana ekerekeni i munhu loyi lo coka na hi timhaka ta xiphorisa a byelaka ku lexi lava right a hlamusela i tirhe khale munhu loyi nga na 80 something years kambe va nga tirha vo na swilo leswi endleka namuntlha a swi va swi ri komba na swi va swi tumbetiwile kambe leswi ku nga na lava va tirhaka hi ku tinyiketela na lava nga tirhiki hi ku tinyiketela mi vona onge ti hi nga endlisa ku yini ku tata nhlayo ya lava tirhaka hi ku tinyiketela mingisero wa mina loko ri nga se michuchu u vona ku butpet swa tika nyana u vona ku tirha ku endla xixa ntiyiso swi tika ngopfu ku tlula ku endla xixa ku va xi nga ri na ntiyiso loko sweswi wona siku no yima swi ni tsala ka Facebook ni ku butpet khalanga 1 2 3 va ta hatla va swa ku va swi nga ri kahle we va ta hatla va swi hlaya mara loko no tsala swa kahle butpet wa pfunana butpet wa yingiselana so ku ta teka hi mehe loyi ni ku tivaka ntsena mara lava va nga ku tiveka va nge swi tiki swesweleswo so na kwalaya ka situation ya maphorisa swa tika hikuva loko u kuma system leyi yi nga corrupt u famba henhla ka yona loko ku ri ku a wu tiyanga ende loko wa ha sungula ku va u chava ku va u endla swilo swa ku va swi huma endleleni loko ku fana na namuntlha va ringeta ku teka tibeli ni vone ka xiviko xin'wanyana swi ku hi le ka Facebook kumbe ku na ntiyiso loko u langutisini a swi meci leswi a swi hanyaka na leswi a nga na swona a swi meci it's like okay fine loko munhu a va a hola 20,000 rand there is no way u nga afford swilo swa ku va swi ri 5 swa ku va loko u swi hlanganisile swi endla 2 million ene swi endla ku munhu a nga swi koloti and u tivutisa ku namuntlha loko va ri ka commission ya madlanga loko u cheka ku na munhu wa yi-1 vito ra ri huma hala na hala kasi i tirha hi nkarhi muni ku munhu loyi a nga tirhi kona tindhawu leti a tikumaka ri le ka tona ematekisini i kona hala ka ku endla swilo swa so i kona hala ni wona na ku ka masipala ya so i kona kasi i tirha hi nkarhi muni yena loko na ntirho wa yena fika tirha kasi i tirha hi nkarhi muni xiyimo xo tika ni mi tiri boto mina khensa swinene 14 ta iseba awara ya mbirhi 0860000253 i xivutiso lexi mahlo mi nge le ku pfulekini ku hi hetelela hi fika kwalano ka ku nkarhi wa vo wo tirha ku va ku ri loko ku vi va le ka xiyimo xexi xa ku hala va kona sweswo a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani hi ma amukerile la ka Munghana Lonene FM nhlekani ihlekani butsikhalanga na vayingiseri ya ni lava ku ta kombanyana ka leyi yona ya leya xiphorisa mhaka leya leya xiphorisa ni la ta komba leya ya ku tikeriwa ka timembara leti titsongo hala hansi ku vulavula ku tikeriwa ka tona na leswi nga olovisela General Mkhwanazi na General Manamela ku va va humeserile swilo leswi humelelaka hala xiphoriseni leswi nga endla ku swi va olovela lava vambirhi laha ma vona ku va tirhisile ti-press conference hi vumbirhi bya vona ku humesela swilo leswiya junior leyi ya hala hansi swi nga yi tikela ngopfu ndla swilo leswi vakulukumba lava vambirhi va nga swi endla a yingiseriwa hi swona ku i tiyisi loko o tshika a swi endlile a nge pfuki mundzuku a ha ri ntirhweni nyama a nge pfuka ku tadleka yini va n'wi hlongola ku yini i tiyisi ka ku loko u junior member a wu za u ndana muti a wu za u enjoy na salary ya wena hana loko u pfutseke va ku teka u famba u ta famba na yini se lava vambirhi va tigerana na loko vo pfutseka famba na sweswi swa pfutseka we va swi tiva ku va nga swi kota ku hanya lava vambirhi number 1 number 2 hi ku komisa swinene na ku hatlisa hi ku nkarhi loko mi langutisa ku ri i xiyini xi endlaku ku lahaya ka xiphorisa xi oneka
ndlela lexi nga oneka hi yona sweswi i ku loko maphorisa lama la hansi ma pfula ti-case loko wa ha pfula ti-case la charge office ti-case ti tala ku pfuriwa a charge office kumbe a community center loko wa ha pfula luya wa vaendli va milandzu lavakulukumba va na tona ti-contact number ta lavakulukumba va va fone ku le charge office ni le ku pfuniweni i constable mani i ta foneriwa u byeriwa ku constable ni kombela ku i pfa u yiminyana sweswo swi ndlaku yaleyo ni ta yi khoma hi nexe swi tele ngopfu sweswo ku yi nyamala leyi se loko va ku ni ta yi khoma hi nexe ku va ku ri mhaka ya ku va vona ntikelo wa yona kumbe ku ri mhaka ya ku vola ku lahla vuthala a mi nge yi voni ku yi heleli kwihi mi nge yi voni so leswi swa ku xaniseka a yi mi ta huma mi constable hi bava loko mo tshika mi nga hlayisi ntirho lowuya mi endla ku mi ta huma mi tshamisa sweswo a rhenge yin'we la in our organization ku tirha ti-promotions laya ka promotiwa and you need to protect your faith ya ku languta ku na mina ku ni ta promotiwa ni va betere mindzuku ni nga vi na nomo wo leha so it's very difficult. It's not like any other organization. Meta huma mi ya pheta bava laya loko mo na nomo wo leha langutisa ku mata ku suvula ku marito va vutikana na mi le tswana e luka Daniel Mthombe ngeni ka xitachi ka bula nguvutise ku i xini xi nga endla ku a huma a ri warrante na vona va lava yinyona na vativa ngo vanhu lava ntirhi na vo hinkwavo va vutise ku i xini xi nga endla ku va huma ka tirhenge leti va nga le ka luka Daniel Mthombe ka xitachi ka bula a hume a ri warrante a tlharisi sweswiya u dyondzile misa lono dyondza u tlharihile misa loyi mara i xini xi nga endla ku aza a huma a pheta a ri warrante loko mo langutisa laya ka head office ya hina so hi le ka i crime scene lexi i ndhawu leyi vo ngo hi le crime scene hi laha vugevenga byi orchestratiwaku kona so u ta va pota u ku yini hi ku a swi nge yi helo lexi xi nga ta ya hela i ku u ta heleliwa hi ntirho kumbe i nga promotiwa i za ya xisa sweswo kumbe u ta helela swi ta pfaliwa swi nga yi helo okay yimani la ta huma langutani va yisa lava va ti general ku a nge vuli ti-case ku hi yihi na yihi ma ta ti tiva hi loko ti-case leti ti humelela leti na sweswi leti nga heta 13 years yin'wana yi nge le ku sengiweni general hi vo va nga discussini va ri livini iya a visita scene hi ma 2 ya o'clock ya usiku a nga ri tirhweni i xi endla ku a visita scene a nga ri tirhweni hi ma 2 loko ri ta ku xini a hi mhaka ku kumbexani i na ntokoto a hi expertise yo karhi leyi a va lava yona leyi endlaku ku va ku a swi tiva ku laha nga ntirhweni hi loyi a hi vitaneni luya a ku na vanhu lava nga stand by ti-general leti nga stand by ti-general ti nga stand by you are not the only general you are not so langutisani man general Manamela mi langutisa general loyi general Mkhwanazi vanhu lava vambirhi lava phela general Mkhwanazi loko a ta huma mi ta ta press conference hi July ya ti-6 a humi yo huma ko tani ku hlongoriwa misa loyi yo pona za ta huma la ka July ti-6 i poni ko tani ku khomiwa ku sivela ku kuna nomo yo pona loyi langutani ti-trial leti na ti-case leti a nga pfuleliwa tona le ndzhaku leyi a to a nga kona misa loyi Xikwembu xi nga n'wi humesa za fika ka July ti-6 never tweet papa never tweet vari loko i nga la ku promotiwa ka ndhawu le maphorisa
vana na no a wu nga yi hela 0860002543 un'wana mingiseri loyi nhleka aye kalanga papa mpfukile na mpfukile hi ngo vona pa ka ha ri na vuyimayima bya maphorisa mani mina a ni ta ku minkarhini yin'wani va kona va hi fanele ku hi va bela mavoko va nga ka xiphorisa va nga ku hi sirheleleni kambe kokwalaho xikarhini ka vona va koho lava va nga ku va nga ku promoteni ka swilo leswi swi nga ku humeleleni ku ri hi ku va rhumiwa hi voho va lavakulukumba va maphorisa hi vo va nga ku tirheni a ground floor ma swi twisisa hi vo vanhu lava minkarhini yo tala a ku fanele ku langutiwa vona because nkarhi yo tala maphorisa lama xiyimo xa le henhla ma va va ri na lavatsongo lava va va rhumaka ku endla corruption leyi na mi tlhayirelaka hi yona ene loko se yi ya tumbuluka minkarhi yo tala mi kuma ku lava a va rhumiwa hi ku a va nga ri part ya ku nyikiwa ti-compensation ta leswi nga ku endlekani a va twali and va gina va helela kwalaha hansi mara lexi va donetiwa ku xa vona i ti-position loko a ku fanele ku langutiwa ti-position ta va lava promotiwaka ku va promotiwa loko swi tise ku yini ni nga mi nyika xikombiso brapet loko ku ri ku hi le Limpopo ntiyiso wu kona ku landzelerisiwa kahle vo tala va nga famba lava nga ku geni ka mali ya mfumo hi ku tirhisa vaakatiko va Limpopo mara service delivery nga ri kona and vanhu vo va lava va maphorisa loko vanhu va Limpopo vo tshika va ku va la ta strike va yima swinene va sirhelela ku vaakatiko va nga strike mara aka ti-other provinces ta strike swi nga applyiwangi na strike swa kona va rila ku tlakuseta kona ti-commission ta ku why vaakatiko va nga kumi mati Gauteng mara loko swi ta Giyani loko hi la ku rila a hi pfumeleriwi mhaka ku va swi tiva ku va dya na vona maphorisa lava va nga ku sirheleleleni hikuva va tirhisiwa hi tiministara kumbe ti-politicians leti ti nga ku endleni ku sweswi hi yima hi milenge ku ri hi ku maphorisa laman'wani mo fela mhaka ya ku vo tirhisiwa ku ri hi ku ntiyiso wa kona vo lo hoxiwa hi tinhloko sweswi va chava ku va ta humelela va ku politician yo karhi hi yo yi nga ni byela ku ni endla swilo swo karhi ma swi vona na xikombiso xin'wana hi maphorisa ma koho Giyani mara ha hinkwavo hi Sunday loko ku ri ku swilo leswi swi vulavulaka mo swi landzelerisisa ku na tivhene leti fambaka ti karhi ti khoma mapakistani na masomaliya va va chucha loko a koti ku humesa ntsena mali ya ku ringana 1,000 rand va swi tiva swa humelela hi mapakistani le Giyani ma vo tala a va comply mara va le ku tirhisiweni ka ku maphorisa ya endla mali va va khoma va nga va deport va hakela timali endleleni mali ya xeriwa kwini a police station na maphorisa lamakulu ko deployiwa vhene yi huma yi famba hi xiphaza mara vaakatiko va ri ku rileni ta ku ku na swigevenga ti-cable ta magezi ta tsemiwa ku na mhaka ya ku kona Giyani ku na mhaka ya ku loko hi lava vukorhokeri a byi fikeleli mara karhi hi swi tiva ku mali yi tekiwa hi vamani lava nga ku tirhiseni ka ti-tenderism leti ti nyikiwa ku vana va voho kumbe maxaka ya vona mara a ku na lexi endliwaka mara va tirhisa mani ku sirhelela va tirhisa vona maphorisa malama loko hina hi la ku rila kambe ku va ku ri ku tirhisiweni maphorisa kumbe maphorisa vo va ku tirheni ntirho wa vona hi ku hi nga rivali ku maphorisa va sivela ku vugevenga va khoma loko munhu andla vugevenga sweswo se swi vula ku va fanele va sivela ku vugevenga byi nga endleki va va tirhise ebotpet loko sweswi ni suka ni vone ni swi voni ku na corruption ya mhaka yo karhi ya report police station the very same police va ku discourage va tha ku va vona va teka ku dokete yaleyo va byela vo va lava ti-politicians ku munhu we le tikweni ri karhi i tina ta report mhaka so i va wena under threat u tshama karhi u landzeleliwa hi vanhu va lava ku dlaya ku ri hi ku va kume information kusuka ka vona lava fa va protect that's why ku va tirhisiwa ene loko se swi biha va sala va yime va ri voxe na mindyangu ya vona a va ha swi koti ku humela mahlweni va ta ku mina ni tirhisa hi politician yo karhi se a vatshwi a ni va ri ku tshwa leti nga vandzekani a to tshwa leti nga vandzekani a titshi leti nga vandzekana yi suka eMpumalanga sweswi ya miri i tsalela eka landzeleriwa va kalaka ku dlaya i sale ka ri landzeleliwa mara a ni botpet loko sweswi ni ta na vumbhoni bya ku ni vona swilo leswi and na exhibit vo va lava va tlha va byela the very same politician lava nga ka corruption ku ri no man i vona sweswiwani ku na munhu wa so i ta report mhaka yo karhi ivi we ni landzeleriwa
maswona ku ri ku information va tsima kwini ka vona vanhu va lava hi nga tshemba vona ku va hi gada maswona ku fana sweswi le ku rileni a South Africa ku a ku na mintirho kona mara la a hi fane hi tirha kona ku tirha vanhu ve le handle va protecta mani the very same police hi ku vona va dya ka vanhu lava va dya na ti-politicians maswona loko ku famba u ya tekela ma-Palestine u va khoma every Sunday a Giyani u va teka event tsutsuma na vona loko fika ka Manjeri Street la xigangeni mi va hakerisa mali mi va chucha va vuya tikweni it's part of corruption mara i mani va swi vona varhangeri va hina mara va endli nchumu Nemetwe nkeseri swinene sweswo vingisero Munghana Lonene FM Komandlela xitichi xa nhlangano wa wa Afrika-Dzonga Ligwalagwala FM xi tlangela 44 wa malembe xi simekiwile se hikokwalaho ka ku tlangela kokoloko u nga kayeli nongonoko wo hlawuleka lowu nga ta va wu ri koho nhlekani lowu nongonoko lowuwani va wu vita va ri yini Sihamba Manje Drive Ligwalagwala FM va ta va kha nongonoko lowuwani va wu vita va ri yini Sihamba Manje Drive Ligwalagwala FM va ta va kha famba na Khomandlela se va ta va ri kona vahaxi va Khomandlela na va Ligwalagwala FM va ku tisela nongonoko lowu hlawuleka nhlekani lowu se u nga kayeli awara rinharhu ku fika awara ya ntsevu kahle hafu ku bila awara ya ntlhanu mi ta va mi kha mi tiphina hi ku yingisela Ligwalagwala FM na Munghana Lonene FM ka switichi hinkwaswo ka swihondzo hinkwaswo va kha va ku mi tisela Sihamba Manje Drive na Khomandlela nongonoko lowu humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebula a hi hlangana ni nongonoko lowu nakambe munduku sweswiwani eka mahungu ya misava ya awara ya 2 na mani Nkosinathi Chauke andaka sweswo dzumba ra mina hi rito ra Ike Ngoveni mana siku leri na mi tiphinani tata Edzani nkowankowa Giyani na lekapani uyikhuka eka 92.6 FM Munghana Lonene FM Makomandlela